Ne türbinası Alican aytdı. Evet, Yok. Kança verdiniz özü size? 500 mü? 500 mü? Siz kança dediniz? 550 bin verdi. 550 bin ver dediniz. Hem soda da. Kişine Soda o. ürümü var da. Gökozdan tanı adamız. Ya kalan günü binesin. Özü maşına bir yaktık ha. Bulcaka dostuna satkan. Binem diye prosta video maşına bunu geçe bunu koylar qavrap kelim desem 2000 deyiş. Siz жақшылы айтып sizge. Çıkız. Alimcan Çıkız. Varsan dele. Bu 550 satır koy. Nakka diye. 510 bin sapır versin. Ya koyayım şartı onu ne işte. Ben çok ciddi de buna çaydı. Çok. Жейіне қарасаң қағазға тартты. O bulcak jeyni. Ala turgan tagası. Jeynin porteri. Porter 10 bin som 600 minge былтыр алынған. Bulcaka kançaga sattınız? Özü sekret. Satıldı kıskası. Kişine Nasiyaga satılgan eken, biyak nak soda kıladı hazır. Tagası. Siz ошо өзүн пулун берип Ya алып. koy kam. Böyle geçkim al gel bunu şartlarına alıp geçkim. Ana. Aka, Çыңыз aka, бүтүргүлө сиз гигант алам деп атасыз, Bir bar gülür. ооба мындай жакшылыкка мына жакын мындай адамдар менен. Жок, ооба, майлы, жок эме. Ошо 5 миң сом түшүп берейин ака, бирок жакшы эле. Сизге зор айттым мен 535 га алгам. 530 миңге берем конкретно. Анакей. Бирок бул экөөбүзгө эч канча эмес аралыгычы мен бир айдан өтүп эле берем ака. Кейиндичи. Досунан бир кичине бир ай Бобкага бирок жакшы бирок баштан. бир ай коюп алган экен эле мына. Şöyle ruhsat var. Ya ben bilmiyorum kuyuz ben diyor. Cigman çok diyorum. 5000 diyor. Hayır, mына ушул аз калды да долай. Ya yem ben. Чыңыз ака. Ай, молодец мына. Бериш керек да мына. Koy dedi. Men sana tarika totur bergem ama. Тыйын берип койсуз, коюп коюйм да. Макей, иш ушинтип бүтсүн. Машина ошого стоит машина экен, сразу бүттү. Baya geçe müşürün pul var dediler al babam. Bugün geçen hafta bacağım da mene maşine satmam da. Aslara gel maşinası iyi mi alat? Oy boyuna koy 1 milyon 100 milyon alat 500 bin berip. Кегиле, дагы бир барака кылып коелай эркекче болду. Бүттү мынакей. Машина портердин содасы бүттү мына. 500 канча болду? 20. 520 миң сомдо. Одна скат. Ya bana şundan mingen bulut. Ака бирок зор машина экен. Сизге эмне Мына алам? эми Турбинадан май сарылып калган экен, устага барсам жайында экен ака, иштейт, эч кыжалатпагың деди. Дана мен бул чыккан жокмун да. Жөн прокладкасын алмаштырдык ака кечеге. 5-6 миң сомго.